umuryango mpuzamahanga umwe mwiharanira uburenganzira bwa muntu bukomeje gukaza umurego mu rwego rwo gushishikariza abantu kwirinda ko telefone zabo zigendanwa zishobora guterwa n'ubwoko bw'umugera cyangwa se virusi yitwa Pegasus. Pegasus izina ryumvikanye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ibiri mpuzamahanga ndetse n'ibindi bitandukanye, cyane cyane kubera ibirego byaje bishinja kompanyi yitwa NSO Group y'Abanya-Israeli ikorera i Tel Aviv yagurishije uyu mugera software kabuhariwe mu kwinjirira amatelefone no kwiba amakuru agize iyo telefone mu maguverinoma atandukanye ndetse n'ibindi bigo byikorera bitegamiye kuri leta. Kandi ibyo bigo cyangwa se izo guverinoma zimwe zikaba zaratunzwe agatoki ko zakoresheje iyi Pegasus mu kuneka mu buryo butemewe abantu batandukanye bari mu byiciro by'abanyamakuru, abaharanira uburenganzira bwa muntu nk'impirimbanyi ndetse n'abakuru b'ibihugu kimwe n'abandi banyapolitiki. Pegasus yavugishije abantu amangambure ni iki? Pegasus nk'uko nari maze kubikubwira ni umugera, ariko mu bwoko bwa software bise spyware. Ni ukuvuga ni software ishobora gukoreshwa mu kuneka. Iki nicyo gicuruzwa cy'ibanze gikorwa na NSO Group, uruganda rukomeye rwiswe gutyo biturutse ku mazina Shalef Khourio ndetse na Omri Lavi, ariko bifatanyije n'indi kompanyi yitwa Novalpina Capital ariyo ihagarariwe na N bikitwa NSO Group Technologies. Iki ni ikigo gikorera Tel Aviv muri Israeli, ndetse abo babiri bagishinze babanje kuba intasi kabuhariwe muri Mossad, kinabarizwa mu bya mbere bikora ubutasi buhambaye kuri iyi si ya rurema. Kuba uru ruganda rukorera muri Israel si ukuhakorera gusa, ahubwo rufitanye imikoranire ya hafi n'ubwumvikane na leta ya Israeli, dore ko no kugurisha Pegasus cyangwa se software yo mu bwoko bwa spyware ahantu hariho hose babanza gusaba uruhushya, guverinoma ikabanza yabyemeza. Iki kigo cyatangaje kenshi ko kigurisha iyi Pegasus kuri za guverinoma n'ibindi bigo bitegamiye kuri leta, ariko babanje kugenzura neza niba byubahiriza amategeko y'uburenganzira bwa muntu. Muri 2012 guverinoma ya Mexique yatangaje ko yasinyanye amasezerano yarahagaze agaciro ka $20 n'iki kigo cyitwa NSO. Nyamara nyuma yaho gatoya The New York Times yaje gutangaza yuko igicuruzwa cy'ibanze cya NSO ari cyo Pegasus cyaje gukoreshwa na guverinoma ya Mexique mu kwibasira abanyamakuru n'abandi bantu. Nanone muri 2015 iyi kompanyi ya NSO yagurishije ubu bwoko bw'ubwirinzi bukoresheje Pegasus kuri guverinoma ya Panama. Nanone ibi byavugishije benshi barimo abahirimbanira kurwanya ruswa. Nyuma yaho ikipe y'Abataliyani yaje guhakinga ikerekana yuko imikoranire ya Panama na NSO yari irimo ibikorwa bibangamiye umudendezo w'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu. Muri 2014 kompanyi y'Abanyamerika yitwa Francisco Partners yaje kuyigura kuri $130 z'amadolari y'Amerika. Muri 2015 Francisco nayo yashakaga kugurisha iyi kompanyi ku gaciro ka $1 z'amadolari y'Amerika. Nyuma yaho Francisco Partners yinjiriye muri NSO, n'ubundi babagabo Omri Lavi ndetse na Shalef Khourio bakomezanyijemo imigabane yabo. Muri 2018 Amnesty International yashinje NSO Group kuba yarafashije Arabia Saudite kuneka bamwe mu batavuga rumwe nayo. Icyakora iyi NSO icyo gihe yarabihakanye. Muri 2019 nanone ikigo cy'Abanyakanada cyitwa Citizen Lab nacyo cyashinje NSO Group kuba yarakoresheje Pegasus ineka Ahalon Almong Asuline wahoze akora mu nzego z'umutekano muri Israel, akaba yaratuye Tel Aviv. Nanone muri 2019 iyi NSO Group yatunzwe agatoki cyane ubwo yashinjwaga ko yaba yarohereje Pegasus muri Arabia Saudite, ikaba ari kimwe mu bikoresho byakoreshejwe hanekwa cyane imigendere n'ibikorwa byose by'umunyamakuru Jamal Khashoggi mu rupfu rwatunzweho agatoki ko rwaba rwaragizwemo uruhare na Mohammed bin Salman, igikomangoma gikuru muri Arabia Saudite. Icyakora uretse ibikorwa iyi NSO Group ishobora gushinjwa nk'ibikorwa bibangamiye umudendezo w'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'abanyamakuru n'ibindi byiciro twavuze birimo abakuru b'ibihugu,
nanone hari byinshi mu bikorwa Pegasus ishimirwa kuba yaragizemo uruhare. Biravugwa neza yuko muri 2011 uwari perezida wa Mexique Felipe Calderón yumvikanye ashimira NSO kuba yarabafashije hakoreshejwe Pegasus mu gukurikirana no gufata El Chapo Joaquin Guzman, icyamamare mu kugurisha ibiyobyabwenge. Tuze kugaruka tureba ese Pegasus ikora ite iyo igeze muri telefone yawe. Ese nibigurishwa guverinoma ya Israel ibanje gutanga uruhushya, ni bande bashobora kuyigondera? Ni bihe bihugu bitungwa agatoki kuba bikoresha Pegasus? Biyitangaho angana iki kugira ngo bigireho uburenganzira bwo kwikoresha? Kurikirana Inzobere TV Show kuri YouTube channel ubashe kuzajya ukurikirana byinshi byiza tuzajya tukugezaho ku gihe. Ikoranabuhanga, uburezi, ubuzima, amateka, ibigwi n'ibyegeranyo ku bantu mwakunze kandi mukunda muri benshi, ndetse n'imyidagaduro. Kora subscribe bizajya bikugeraho ku gihe kandi vuba. Inzobere TV Show, feel you life, hope and knowledge.